nina fitaovana mandeha anazy zay inona tonga ny nanao zao hoe am'ty fotoanandray mandeha ty a tsy mitovy am'ty taloha mihitsy ny fividianana tranga eo hafa tena hafa zay ny mahatonga hoe a na voa izy natoy zao ny trano mahitsy ny trano taloha de natao am'ty ngeda be ty avy fotoana zao ty zaka moderne be ty zay ny mahatonga hoe dada de sady mampiasa zay traikefa nanako mampiasa fitaovana moderne de zany zany tontolo raha ty antany azy anareo hoe ahoana ny etiketranareo ampiasa zay traikefa nanako de ampiasa zay moderne zavatra rehetra moderne teknolojia vaovao zay ny mahatonga manafatra andreo vahinindreo ndray tonga so gaga ndray mantsy sasany de mampiasa vahiny satria andreo fotoana zao fa tsy maintsy alefa pary satellite sy pary anadolo zavatra atao a de traitena ohatra zany zao a reny zavatra andresana ireny tonga de voaraindreo tany Washington dolo na andresana alina tamin'ny sabika na zany hoe bebe ny fiaraha-miasa raha valomanina Washington reo izy ndray miara-misantsika zay ny zavatra misy aloha de raha matahotra izy a na tsy maraka an'ilay teknôlôjia zay nga de mino afa raha ohatra hoe any olona samy manakaso